Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena, Dr. Andrew, nistiednek għat-12 il-programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Madre Teresa waqfet il-kongregazzjoni bl-isem ta' Missjonarji tal-Karità li għandhom frijaj kemm għall-irġiel u n-nisa ikkonsagrati kif ukoll għall-lajċi, miż-żewġa kif ukoll xebbiet u ġuventur. Bl-isem ta' Missjonarji tal-Karità, bil-kelma karità, Madre Teresa kienet tifhem imħabba. Xtaqt li fi programm fuq Madre Teresa nagħtu wkoll ftit informazzjoni dwar il-frijaj differenti ta' din il-kongregazzjoni. Il-Kongregazzjoni tal-Missjonarji tal-Karità. Madre Teresa kienet tħobb tajt. Jekk hemm il-foqra fuq il-qamar, il-Missjonarji tal-Karità imorru hemm ukoll. Is-sejħa tal-Missjonarji tal-Karità, l-ordni li waqfet Madre Teresa, ili bħajja ikkonsagrata ixandru u jwasslu l-imħabba ta' Alla permezz tat-talb, il-penitenza, bil-kliem u bl-emil tagħhom. Bħala Missjonarji tal-Karità huma wkoll jieħdu ir-raba' wieda tagħhom, dik ta' servizz bil-qalb u bl-aħlas lill-ifqar fost il-fqar. Il-missjoni partikolari tal-Missjonarji tal-Karità hija li jaħdmu favur u fost l-ifqar fost il-fqar madwar id-dinja kollha. Mhux biss dawk li jgħixu fi-slums. Jgħixu l-imħabba Alla fit-talb u l-azzjoni, f'ħajja immarkata bis-sempliċità u l-umiltà tal-Vanġelu, li jħobbu u jaduraw lil Ġesu fis-sagramenti mqaddes u li jħobbu u jaqdu li Ġesu fl-ifqar fost il-fqar, hekk kif huma jaraw u jirrestawraw il-fqar fi xbija ta' Alla. Il-karizma tal-Missjonarji tal-Karità hi li jaqtaw l-għaġġ ta' Ġesu Kristu, għaġġ għall-imħabba tal-bnedmin. Dan huwa mfisser b'mod l-aktar ċar bl-għajta tiegħu minn fuq is-salib. Għandi l-għaġġ. F'din l-għajta Ġesu Kristu, Alla u bniedem wera x-xewqa divina tiegħu kif ukoll il-bżonn uman tiegħu li jħobb u ikun maħbub. Għal-Missjonarji tal-Karità l-għaġġ għall-imħabba ta' Ġesu
tidher l-aktar fost l-ifqar fost il-fqar. Huma dawn il-fqar li l-aktar lesti li jilqgħu din l-imħabba tiegħu. Permezz tal-ħidma umli tagħhom, il-missjonarji tal-karità iwasslu l-imħabba ta' Alla. Madri Teresa mhux biss ħadmet biex twaqqaf is-sorijiet tal-missjonarji tal-karità, imma ħadmet ma' reliġjużi oħra biex twaqqaf komunitajiet oħra reliġjużi li jimxu fuq il-kariżma tal-missjonarji tal-karità. Madri Teresa waqfet il-missjonarji tal-karità fis-7 Ottubru 1950. Illum ilaħqu madwar 4500 soru tal-karità. F'Jannar tal-1953 twaqfet is-sessjoni tal-membri missjonari tal-karità li huma morda u li qed ibatu minn waħda Belġjana jisimha Jacqueline de Decker. Jacqueline kienet tfajla li iltaqat ma' Madri Teresa meta marret l-Indja fl-1948. Ixtaqet tingħaqad mas-sorijiet ta' Madri Teresa, imma ma setetx minħabba problemi serji ta' saħħa u ma felħitx għax-xogħol tagħhom. Meta marret lura il-Belġju, Madri Teresa talbet lil Jacqueline biex tkun l-oħt spiritwali tagħha billi toffri id-batija tagħha għall-fqar. Jacqueline waqfet appostolat ta' talb qalb il-morda. B'hekk kull persuna marida tista' tkun co-worker, sieħba ma' soru jew fratell tal-missjonari tal-karità partikolari. Fil-25 ta' Marzu 1963 twildet is-sessjoni tal-Brothers tal-Missjonarji tal-Karità. Twaqfu minn Madri Teresa u Brother Andrew b'kollox hemm 400. Jiffukaw l-aktar fuq il-karità lejn l-irġiel f'djar għal persuni bil-vizzju tad-droga, morda bl-AIDS, alkoholiċi u ex-priġunieri irġiel. Fis-26 ta' Lulju 1969 ġiet approvata l-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Co-workers ta' Madri Teresa minn Papa Pawlu VI. Fil-25 ta' Ġunju ta' l-1976 twaqfu is-sorijiet kontemplattivi tal-missjonarji tal-karità minn Sister Nilmar Joshi. Bħalissa hemm madwar 100 soru li jaqsmu l-ħin tagħhom f'talb, adorazzjoni tal-Ewkaristija u 4 jew 5 sigħat ta' kuljum f'xogħol mal-ifqar fost il-fqar. Fis-17 ta' Marzu tal-1978
Twaqfu wkoll il-Brothers Kontemplattivi tal-Missjonarji tal-Karità minn Madre Teresa u Brother Sebastian. Hemm madwar 30 membru. Il-Moviment Corpus Christi twaqqaf f'Ġunju tal-1982. Dan il-moviment internazzjonali għal assisin dioċeżani kien imwaqqaf minn Madre Teresa u jimxu fuq il-karizma tal-Missjonarji tal-Karità. Immexxija minn Father Pasqual Cervera u qed jinfereġ madwar id-dinja kollha fost il-assisin dioċeżani. Fil-31 ta' Ottubru tal-1984 twaqfu il-Patrijiet Missjonarji tal-Karità minn Madre Teresa u minn Father Joseph Langford. Hemm madwar 25 patri li jservu f'partijiet urbani fqar. Fi frar tal-1987 ġie approvat il-Moviment tal-Lajċi Missjonarji tal-Karità, imwaqfa minn Father Sebastian u Madre Teresa. Il-moviment magħmul minn lajċi miż-żewġin, xebbiet u ġuventur li jimxu skont il-karizma ta' Madre Teresa. Ħanisimgħu issa silta fejn Madre Teresa titlob għal din il-kongregazzjoni tagħha, il-Missjonarji tal-Karità. Tajjeb li it-talba tagħha tkun ukoll it-talba tagħna. Sabiex l-Ispirtu Qaddis ta' Alla ikompli idawwal u imexxi din il-kongregazzjoni fil-ħidma tagħhom biex jaqtaw l-aċċ ta' Kristu għall-imħabba, l-aktar fost l-ifqar fost il-fqar. Pray for us that we continue God's work with great love. The sisters, the brothers, and the fathers, lay missionary to charity and co-workers, we are all one heart full of love, that we may bring the joy of loving everywhere we go. And I will pray for you, for all your families. And also I want to thank the families who have been so generous in giving their daughters to us to consecrate their life to Jesus by the vow of poverty, chastity, obedience, and by giving wholehearted free service to the poorest of the poor. This is our fourth vow in our congregation. So once more I thank you
for giving your children to God, and pray for us that we continue God's work with great love. God bless you all. Madri Teresa kienet tħobb tajt. Ħobb anke jekk dan ifisser illi trid tweġġa. Imma meta tħobb, ħobb dejjem bit-tbissima. Huwa fuq din it-tema li llum ħajkellimna il-Patri Ġiżwita Pawlu Ketkuti li għal snin twal ħadem u għex qrib ta' Madri Teresa. Meta jkun bniedem ikollu dis-serenità li tiġi minn din il-preżenza tat-talb mibnija fuq il-fidi, allura ikollu il-paċi u hija l-paċi illi tagħti dik l-Ingliż isejħula cheerfulness, joy, jiġifieri il-ferħ. U Madre Teresa kienet imma propju tirradja tixxerret il-ferħ, kif ngħidu. Dejjem bit-bissima, jiena rajta ta' meta ma kienx bit-bissima, meta kienet bil-buri u meta kienet irrabjata, però qatt ma kienet bla paċi. U dina, din il-paċi infatti kienet tgħid il-karizma l-sorijiet tagħha kienet tiġborhom f'dawna il-virtujiet. Kienet tgħid l-ewwel kienet tibda loving trust, imħabba fiduċja ta' mħabba tal-imħabba, huma tliet ħajtek kolonni tal-ispiritualità ta' sorji ta' Madre Teresa. Qegħdin fil-kostituzzjonijiet tagħha. Loving trust, imħabba li tiftaħ qalbek għal fiduċja sħiħa. Total surrender, li ċedi kollox mod totali li hija aħna l-Ġeżwiti nsejħula libertà tal-ispirtu. Libertà għal kollox, ma nċedi kollox, m'għandix agendas f'ħajti. U r-riżultat ferħ, cheerfulness. Kif jgħidu qaddis li huwa qalbu sewda huwa mhux qaddis imma mdejjaq. Il-ferħ huwa il-manifestazzjoni tal-Ispirtu tal-Alla. U allura dina u di tfisser konkretament għax medita kollox hekk. Kollox tagħti mbagħad formola prattika ħafna u tgħid il-ferħ jibda bit-tbissima. Mela għandek il-buri
tbissem. U dik tnissel il-ferħ fik stess u f'dak ta' madwarek. Madri Teresa dejjem emnet li l-imħabba vera twaslek li iva tkun lest li tweġġa. Li meta tħobb trid tagħmel dan bit-tbissima. Imma tul ħajjita uriet ukoll li l-imħabba vera twaslek biex din tissarraf f'ħidma, femil. Ħanisimgħuha titkellem fuq hekk. My prayer for you is that we bring prayer in our homes. The fruit of prayer will be that we believe that in the poor it is Christ. And if we really believe, we will begin to love. And if we love naturally, we will try to do something. First, in our own home, next door neighbor, in the country we live, in the whole world. God bless you. Ħaninaqdu magħha fit-talba ta' San Franġisk. Mulej, għamilni strument tal-paċi tiegħek. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by forgetting self that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità
jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madri Teresa jgħixu bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madri Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 6021 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madri Teresa Profeta ta' Żmienna ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insemmilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.